मेडिकल शोबा तो बाज होता है बैंक तो का मच्छी होस्टिंग के वाला देख ले बेचारे कुलवा चीज़ें ने किया था डॉक्टर रोजीना मिसाल व्यवस्था तो मजमू तौर जिनक अगर मैं यूरोपीय सोसाइटी बेचारी दिमाग थी मुल्क बेचारी आउट जाने ने मारे फर्क नहीं थे अब कार मर्दिन कर गए जाने नहीं कम तो आनी मुआशरा हम चो पैदावारी वाला दिमाग तो पर जाने ने बोला आबादी तो ये चीज़ समझे कि ये तरक्की हम चो तुंदिया भी गो मैं बलुस्तान मुआशरा देखे थोड़े हालात जूट भी आई वास्ता जी माशरा किस्ते अमा माशरा किस्ते कुड़ा 50% तकरीबन 50% आबादी किस्ते फिलहाल लूला नहीं सर अगर आरा शुमा किस्ते सिर्फ एक गिस्सा या लोगा शुमा चे आरा पाबंद कने कि तई कारा किस्ते दर्रा नहीं स्ते तई कारा किस्ते चुका ने संभालन तई कारा स्ते सफाई कनक तई कारा किस्ते एक अमा लोगा के हर कार आकिस्ते नान देग नान जोड़ कनक तई कारे दिगा तई कार निस्ते तो गुड़ा मना है बिगुश के चिक्का बट के स्ते हमें मर्द सरा भी मर्द सरा किस्ते जिम्मेदारी ज्यादा भी के आ किस्ते अगर आइए चार जिनक के आइए माँ सौदाए बचक नेस्ते मिसाल तो आइए सरा बट ज्यादा है तो बेहतर है नेस्ते के हमें माशरा किस्ते शुमा किस्ते कोशिश भी करें कि जिनक आनी किस्ते बायदा हर शोबा बुरुत पेशा किस्ते जिनक सिर्फ टीचर ज्यादा ज्यादा टीचर और मेडिकल हम न सर्जन न मेडिसन न देगा सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट जच्चा बच्चा किस्ते बस ऐशा ज्यादा किस्ते मर्ची बाज जवाने कि माँ गिंदेगा सर्जन है मर्ची माँ गिंदा स्किन स्पेशलिस्ट है और आई स्पेशलिस्ट है एमआई दोमी किस्ते अगर बैंका शुमार हुए बैंका शुमारा किस्ते शुमार प्रोफेसर और वाइस चांसलर तो ये मनी ख्याला बाज अच्छा असिस्टेंट कमिश्नर माँ बाज वश बुतगा कि यक जमाना है किस्ते 20 साल पेशा किस्ते सायरा आता अवली असिस्टेंट कमिश्नर आ पास को तगा आरा किस्ते मखलूक चेना दातगा कि भाई तव असिस्टेंट कमिश्नरी पुरतना कने परचे के तवजाल बोले तई कंट्रोल अनिस्ते आइए इच पोस्टिंग रस्ता आ टोटली सिविल सेक्रेटेरिएटा मचे मर्ची मा गिंदगा के शुरुआत का असिस्टेंट कमिश्नर और हार्ड एरिया एसी 10 असिस्टेंट कमिश्नर 10 सोबतपुर पदा डिप्टी कमिश्नर ई बात शरीक चे ये कॉन्फिडेंस रसी पदा मावाश बुतगा किस्ते कुल्ला मैं किस्ते चारों किस्ते आराम याद भी के असिस्टेंट में नायब तहसीलदार ये एग्जाम एडवर्टाइज बुतगा हर चीज बुतगा अनाउंस बुतगा ये एग्जाम एक जने किस्ते वकील एक सुमा लाड़ी बने ख्याल वकील अब आज होता उदा हाई कोर्ट के हर चीज को ममाई कोटा को जाए पाबंद को तगा सूबाई हुकूमत पधारी एडवर्टाइज भी कने जिन कानी कोटा मर्ची गुड़ा तरह किस्ते एक एडवर्टाइज भी तगा मनी ख्याला पास बूतगा नु फील्डर होगा तरह किस्ते नायब तहसीलदार जिनक रसी तरह तहसीलदार जिनक रसी बांदा पटवारी वास्ता कानून गोए वास्ता पता एक मई कोटा को जाए तो ये बात शरीय गप्पे के हर शोबा के जिंदगी किस्ते जिन्हें कहे गए नू अमा 50% आबादी किस्ते बल्कि गेश है 50% चाहिए गेश है आ किस्ते हर शोबा आएगे शुमा अच्छा पदा बलुस्तान अच्छे जीटी पायलट शुतगा ये बात जो है आर्मी है शुतगा किस्ते सेकंड लेफ्टिनेंट कप्तान मर्ची मेजर है ये बात जो है पेशा किस्ते मेडिकल शोबा किस्ते मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल शुतगा आ किस्ते मर्ची किस्ते हमें रोगा ये बात जो है नेवी है रोगा तो ये एक बात जो है और खास कर मैं गुस्ता बलुस्तान वास्ते बलुस्तान पर्ची के तालीम कम में अपॉर्चुनिटीज बास पेशा कम होतगा कॉलेज यूनिवर्सिटी एक कम होतगा पदा जिन्हें किस तरह पाबंदी के ना माँ लाउरा तरह किस्ते देव न दे ओ दा माहौल खराब है इस्लामाबाद मर्ची मांगिंदगा के अमीदा इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट अमावती जिन्हें का किस्ते राधे गए लाहौरा कराचिया हॉस्टला कॉन्फिडेंस आई सराय के ए जवाने गप्पे ए वती बदी और शरिया किस्ते वत्ता किस्ते चे बिकने और ग्रोथ माँ फखर कना बांधा तो एक आईटी शोबा किस्ते अधिका शोबा का शुमा कहे बात जवाने बात जवान शरफदान शुरू का मजलिस दी बुगा है चागिर दी रुए बाबता मगेशे जस्ट कने
مدنی محمود لان، محمد رابی چ ملیشیا، محمد ناصر چ کوئٹہ، آصفہ بلوچ غلام رسول نوحانی چ سندھا، محمد میران جکرانی، راشد بلوچ ودرسن منت کے شما مجلس توصیف و سطح کرنے گئے ما گیشیں جو سوتی مہمانہ کریں. تو لازم ایک مزنی ڈیولپمنٹ ہے ظالم دیمروی بچے کہ یہ معاشرہ یہ پہنا ساکھ باز ہر شعبے نیمگا کہ دیمروی کے یہ دیمروی پدا اثر دور دا معاشی اثر دور دا سماجی اثر دور دا مردمانی زندے پڑے تو کا بازی تبدیلی کے. تو یہ حوالہ علامہ چاری کی ڈسٹرکٹ کولو کے تعلق ڈاکٹر روزین ہے. تو ڈاکٹر عہدے معاملہ چونا تعلیمی حسابہ جنک کھانی ایجوکیشن کم یک جنک کم گندے میڈیکل سیٹیں بلے درائیں شعبائیں تو کم ایگوڑا من نگن دگا تو مجبوری طورا عہدے باپ تمہارا سر پہ دے. مطلب منڈا بعض زیادہ مشکل ہمارے میں بھی کہ جب وہاں طرف پہ ایک فیصلہ لکھنا ہمیں ماں باز گندو کہ پڑھا تو صحیح بالکل جوستی کی اسٹڈیا دکھنا لیکن تعلیم اندر دمار کہیں نہ کہیں ہمیں چی گندگی کہ ماں آیا پچی کر سیریس ہو ماں آیا جوستی کی چکر سنجیدہ گنا ہو اور وہاں یہاں پر بار شو فیصلہ لکھنا گئی بعض لوگ والی میرے کے باں کہ ہوا جوستی کی منڈا نہیں تعلیم تو کنا ہے نا لیکن آہاں لوگ نہیں دینا گڑ فائدہ چی بھی سکے ابا جوستی کی شروع ازاں پڑھائیں تو آہاں جوستی کے بعد دماغ اندر ہمیں چی باقسا کہ تجوستی کی ایجوکیشن حاصل کر لیکن یک ٹائم کا واچے کہ با آہیا تعلیم از روک تو لوگا نہیں دیتا یعنی تیسیر بھی تجوستی کو لوگا سنبھالتے کار چکا نہیں سنبھالا مطلب ہمیں کے ٹاک با میں لوگا نہیں دماغ ہندو کہ میں با تو ہمیں میرے کے چیبی کہ منڈا نہیں جن دماغ سے دے ہمیں چی درک فی کہ منا ہاں میں زندگی تے شمنا تا اگر جوستی کے تعلیم حاصل نہ نہیں نام نہ میڈیکل اندر رہی نام نہ جوستی کے سر بتی شعبہ گندے حالانکہ میڈیکل فیلڈ اندر کہ مگنگا زالا نے بھی بات ضروری ہے لیڈی ڈاکٹر جوستی کے بعد زیادہ کم ماں میں باقی اگر ڈاکٹر جو اس کی بعض کمی ہے وہاں ماں ڈاکٹر ضرورت ہے یک مٹ میں یک ڈاکٹر تے ٹریٹ کرنا مطلب اگر کہ بعض مریضاں آہاں پر جو کی بعض ڈاکٹر گزر ہیں آ ٹریٹمنٹ یہ کہاں یہ جو کی چیکا تو ہمیں سوچ ایک نہ گئی کہ مار سی ہوا کے علاقہ ہمارے ہے وہ والا کے مارے وہ والا دمار پر تعلیم فیسلٹیز تھا ماں چا پکے ماں باپ بڑا ہے ماں چا پتھی منڈا میں چیت کا جو کی معیار ہو کہ ماں تعلیم دوں تاکہ اے دے اسی زندگی اندرا اسی پالن چکڑو ماں اور ایک میرے کے چیے آثار پر سلیکٹ کرنا زندگی اندرا سی میرے کی خواہش ہے کہ ہوا یہ جوستی کہ کبھی زندگی اندرا ہمیں ارمان شندل اندرا موے کہ میں زندگی ہے خواہش ہے لیکن میں واقع نہ خوشا چاپا کہ میں لوگ والے ہمارا سپورٹ نہ خوشا اور میں جن دل اندرا ہمیں چی کبھی دماغ نہ خوشش کہ تجوستی کسی شوقہ پورا کر تعلیم ہمیشہ تعلیم تو بعض مردم حاصل کرنا لیکن کرتے مردم اس کا سیریس نے آیا پر صرف ایک فارمیلٹی ہے پڑھا گئی اور واچی ال گئی بڑتی چیت کار گئی جو آہی زندگی اندر نہ یہ سوچتا نہ واقع تو منڈا پدے ہمیشہ لوگ والی تعلیم تو دیا لیکن آہی جوستی کے یک وقت کا یک ٹائم کا روکا آہی تعلیم جوستی کہ وہاں کی مکمل بھی ہوگئے وہاں کی پورا بھی ہوگئے وہاں یہ جوستی کا ہدایت نخنا تو ہمیشہ وجہ وزالنی تعلیم اندر جوستی کی مشکلات کا جی شرف دارا باید ہر علاقے ہر بڑے شعبہ بھی تو میڈیکل شعبہ بھی ہر شعبے زندگی تو جنک دیما رہو تو ترقی بھی جیسے کہ جنک کا بلائیں آبادی 50-10 تو لازم آبادی معاشرتی حوالہ آوار مبی ہوں تو لازم یہ اثر رہا شہزادہ انشو کہ میں مختلف حوالہ تنقید بھی مختلف لہٰذا کہ مطلب پلیٹ فارم ایک رہنے ٹی وی چینل پی ٹی وی یا ریڈیو یا دیکھے ادار ہاں بلوچیا بطلی ہستے کہاوت ہے کہ ہمشہ کے ارکس کے دیمائیں باہر گھیگا ہیں مطلب تو کہ جاگہ ہے آوار بے تو آؤدہ ہوتی نمائندگیاں کریں زبان نمائندگیاں کریں ہوتی سرزمین نمائندگیاں کریں ہوتی کلچر نمائندگیاں کریں بلے تو ایک جگہ گون نہیں گوں مطلب انچے مجلس سے تو گون نہیں گوں آؤدہ تی نمائندگی نبی بلے ماں میں سرپت بھی کہ ارچ فلیفامی کی رسی طرح یا کانفرنسی بھی سیمیناری بھی یا کداریہ کو منسلک میں بلے ہما آؤدہ تی درد کو زبان ہے گوں ہوتی سرزمین ہے گوں ہوتی بلوچستان ہے گوئی تو لازم آؤدہ چیزی کھنے بلے نابو آگے چچو آؤدہ چے محروم بے ہوتی نمائندگی نبی تو یہ معاملات مجموعی طورت گشچے وڑا جسٹیفائیڈ کھنے کہ مانگ تو دوئیں مختلف اداریں تو کاواریں گوں ریڈیویں پی ٹی وی دیکھے ادارے اور بعد ہر مردم آوار بھی گوں ہوتی ذمہ واری پورا بکا. جی بالکل پروفیسر بالکل صحیح پوچھے گا کب پیشے کے اگر تو وقت تعلیم حاصل نہ کریں نہ پڑھے اور وانک کے سے اگر آئیے چت دور رہے تو ظاہر ہے تئی نمائندگی کجا بھی اگر تو کستے مختلف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ استے آئی ٹی ہے مثال آئی ٹی یا کستے یک زالبول کستے نہ رو یا یک بچک خدا نہ رو تم شمائی کستے گڑا اگر شما یہ سوچے کہ میں نمائندگی یا پدا شما محروم ہے نہیں ہے کستے گپ جنے صحیح نہیں استے ہمیں
ما تو پتے ذمہ داری کہ وہ تی چکا کستے حفاظت بکنے پتہ یک دیگر چیز استے باید یک اے شعور بیایت کہ یک ہمیں علاقہ کستے یک کسان اسکول ہے او دا اگر ٹیچر نہ آئے گے ٹھیک ہے اے ماں تے پتے ذمہ داری ہے آپ برو تو دا کستے ڈپٹی کمشنر دفترہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن دفترہ نیستے آ کستے شر نظور گئے شاہی گپا تو بلک کی لیٹر بلک کی سوشل میڈیا اس طرح ایک کمپین کہ پرچے ٹیچر تنخواہ گر گئے ٹیچر کستے کسے لوگا کار کنگا پرچے ایک چک باید کستے میں دومی ڈاکٹر روزینہ میں گپا جتا کہ جی لیڈی ڈاکٹر نہ رسے اے میں ایک افسوساناک پہلو وستے کہ کلاتا کولوا ڈیرہ بکٹیا یا دور دراز علاقہ کستے سیٹ ڈاکٹر گری پدا کستے ایم بی بی ایس پدا کستے اپوائنٹ بھی گورنمنٹ پدا آ کوشش کن کہ ماں کستے کوئٹہ کستے چیب ظاہر ہے شمعی علاقہ مردم گڑا شمعی بغیر بھی گڑا پرچے کے اگر یا گورنمنٹ بھی کنے کہ یک علاقہ گورنمنٹ منی خل پالیسی ہستم کہ شمارا ما اپائنٹ کنا شماوتی علاقہ کستے 2 سالہ کمپلسری ڈیوٹی ہستے کہ 2 سالہ شما لیکن رجسٹرہ کستے نام ہم ہستے منتھلی تنخواہ روگا آوات کستے یا کراچی انستگا یا کوئٹہ کلینک کا کسے کلینک کا کستے میں چے کنگا چلانے گا تو اے میں ایک افسوسناک گپے ہمیں رنگا ٹیچر ہم آگوشگا 2 شعبہ باز اہم ہے یک ہیلتھ ہے ہمیں جان جوڑی ہمیں اور ایجوکیشن ہے اگر ہمیں ایجوکیشن ہو چاہیے کستے ماں بالکل اچ نمنا کہ مائی قوم مائی مخلوق کستے پشتا کستے چے بھی بائل کے دیم رویہ پتا کرنا تھا پرچے کے ضروری استے کہ ٹیچر اور خاص کر پرائمری ٹیچر اگر پرائمری ٹیچر کستے اور چے بھی ہے کہ مرچی پرائمری ٹیچر نہیں استے مختلف ٹیچر کستے سالہ اینڈا کستے اولی بچک کے پہلی پڑھ گا کستے پرموٹ کنت 2ویں 6ویں 4ویں پدا کستے میٹرک تعلیم آوشی بلے نقل بکنے کے پرچے کے ٹیچر چے ایشانی کستے زیادہ اما کمی استے آ کمی پدا روت پدا ایف ایس سی پدا آ روت لاورا یک یونیورسٹی او دا پدا کستے آئیے سرا ایک بٹ کپی یا کوہ کپی کستے تو اتنا مانتا گے تو بہتر ہمیشہ کہ ماں ایک شگا کہ موسیٰ خیلے اگر ٹیچر رستے آ چک موسیٰ خیلے گے آ گوادر ایک چک نیستے کہ تو کستے آ پنجاب ایک چک نیستے انچو اگر مکرانے ہمیں ٹیچر رستے آمودا تو ایک گورنمنٹ ہم باید ایشا کوشش بکنن ایک کستے گورنمنٹ اچھے زیاد آ علاقہ مخلوق کستے آ سوسائٹی انچو کہ ما کلچرل کیج کلچر سوسائٹی کستے ایک ہستے نا آ پرچے کمپینہ باید کمپینہ بچانے نہیں کہ گرل سکولا ٹیچر کستے لوگا نشتے گئے اور زرگرے گی کالجہ انچو استے اسکول انچو استے ایک باید کمپینہ بھی چلی اگر یہ کمپینہ چلی انشاءاللہ منی استے 5 سال 4 سال 10 سال رندہ کستے ایک مزن ایک پدا چینج گئے تھے